Inkosi. Bazalwane lolo omphambi wenu uJabulani Mantengu endaweni yaseBhamshela ngaphansi kwebandla eliphethwe ubaba umfundisi baba uSithole. Bazalwane sifuma nomuntu wakho uNkulunkulu okwazile nami ukuthi engithathe ngize ngizofika la ngoba lezi inkonzo lezi bekungazuthi mase ngihleli phansi ngibuka kwenzeka kungazuthi besenzelwe mina abazalwane. Ngisewubaba osesemncane bengizibhena ukuthi ngiyakholwa kodwa manje kumbuleka inkulu emehlweni ami ukuthi isikhathi esingaka ngizibhena ukuthi ngiyakholwa kanti bengidlala ngesikhathi. Ngifana nomuntu obengathi ufana nomuntu ohamba enkungwini oyitshela ukuthi uyabona phambili kanti akaboni, njengemoto esuke uyidriver uhamba enkungwini ngoba uyakhanyisa usitshela ukuthi uyabona kanti awuboni kahle phambili. Bazalwane entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa impela uNkulunkulu ukhona, ngiyayibona imisebenzi yakhe. Bazalwane nanokuthi ngiyacela ukuthi uSathane asuke kimi angiyekise ukwesaba ukuthula ubufakazi ngoNkulunkulu angisizile. Selokhu bazalwane ngingenile entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ngiyalibona ushintsho kancane kancane uNkulunkulu engisiza lapha nalapha. Ngibonga kakhulu umfundisi ubaba uSithole engaphansi kwakhe ngemfundiso zakhe naye uma eshumayeza ngaso zonke isikhathi uyashumayela uyacacisa ukuthi kufanele uma umntwana kaNkulunkulu uze uvume izono ngoba akuzukusiza ukuthi ngithi ngiyakholwa kanti kuningi engihleli phezu kwakho empilweni yami. Ngiyacela uNkulunkulu ukuthi akangisize. UJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga bazalwane.